Abusia ensem koso ensem twegu e Ghana memu ha sei nanso kokonsa ai me kokonsa hima ide mu kakra ana made ba sommo e wa attention TV ye fila o fila so na ye ka attention TV ni de wonim se ensem ye koso ni na enya ensem bia ye call ye entertainment industry ma ye ni je ensem e wo ho ye call ye dada sitina ye social issues so e wo ho na ye call politics ai ma shebedwom so eno so ye wo ho na ende yede ensem ayewo enigensem any social issues any politics ana me be somwo ewo attention TV so ewo fila o fila me a me be di dwumade hu akotene me akosia sparkles na me ka wo se mun subscribe ya ma subscribe e de ama me o share so ana wa share e de apem so o asem bi se bia na waja ewo comment section ho e de ama me be di hu dwuma papa ye na won so wani age dwuma ye so ye ebusia ensem no doso ensem no doso ebi di akotene ne ebise ye was social media o memo ha say now so ye ka social media dia enye baako ye wo bebre ye wo Twitter ye wo Instagram ye wo Facebook ye wo WhatsApp ye wo Telegram ye wo bebre Snapchat muni na e wo honom now so founder baako o founded jumeko bi e wo Ghana memo ha say no e de afutuo e de amaga na force anka be ye hwe social media baako a nkofo di wa akotene papa ye e Instagram ye hwe Instagram dia akoya say ye nchroye na hu pictures any videos utimi de hu video ana pictures ebeto ho eno ana de afutuo e de akomaga na phone na me de mu nchiremu ebebro ensem no bi keka we hu edos papa ye ana de be somo e wo fila o fila so ebusia me twa me ho me basisia Abusia me da se pa ye se wonya bread twa ma me twa me ho e de ba ye me nkasa bebre na me de nsem no e be so modia ai mami awo Ghana memu ha se ye founder of Tvgh and consultant I di anything tia kwaku e de nsem bi atutu dwabra okọ asase redra wo twetwe nkomo efa social media so na we anotwe nipa adwenko see social media bakwa ai nipa bi atimi ko ho ekotwa video e de no ho picture eto ho esanso tworo nyoma bi e de to ase na sesi an onim se Ghana memu ha se digitalization bi aba se obaby bia agese we use social media ana se o de fa digital so ai opo bi kra ye no kra social media so ma abefa na we ana mami e de nsem bi e kwama Ghana for se e ya na ye hwe Instagram potinya akoya se ye ko hono ma bibia ye boko na so bibia enye boko wo hia e kamya ye se wona was Instagram hono no wepa obi a obeye role model a ode hu besi ho se enkrofo we ya won sheda nim de efa Instagram ho no mede nim de no e ba koso ebusia yenkotie ne ama mesinti akwaku ankasa echiremu efa Instagram ho. You know, a lot of our youth think they are different. It is so sad. When we share our story, sometimes they think, oh, really? Is it normal? Of course it's normal. Or it's normal for your generation, but yes, it's not normal for mine. For mine. Because you've done the work. Exactly. And I don't have to. Yeah. You know, so we do need to share our experiences with them. And I think because they click in the morning, it's Instagram and everything's perfect. Everything's perfect on Instagram. And so I think there needs to be a lot more role models who are prepared to be vulnerable. And I think it's also balancing this with how much do you share, because Ghanaians will another conversation. You know, ebusia na me de nsem no waso dia Ghana memu ha say na kwese counselors for dos papa na so ye be hu oba counselor dia na ye the real woman a odi was social media dodro na enim no abonten as counselor Charlotte Odro na counselor Charlotte Odro e de nsem bi abetutu dwa e de ama modunu anase awarefo anase Ghana fo ni na says 2022 wa ye wremu e ya na disappointment ebedo so pain ebedo so now so what the idea back up our beggar say just hold on and move on na ni na brofo tenten short na say I say oh share disappointment in 2022
woyɛ nipa ade bɛyɛ wo ya woyɛ obi ade bɛyɛ de ya ade bi se wa akwam na anya wo da ɛno nso ɛbɛyɛ wo ya nanso sɛ ɛyɛ sɛ wo movie on so a na ɛkame ayɛ sɛ ɛyɛ dim papa ɛyɛ ɛde ma nipa no nanso woyɛ den a ɛwɔ sɛ otoa journey na wa start no ɛso nti wei ana wo ka kyerɛ Ghana phone na sɛ disappointment eba obi ahye obo sɛ 2022 dem no bɛkɔ Dubai na wanfa wankɔ de ne brother how just move on obi ahye obo sɛ me ba ware December 2022 June 2022 May 2022 there ye be ware there na there ambaso sister brother relationship kra wo do nipa ne sɛ den kra na ma we gyaye anase e break it up kra na utimi ka chebe masebe ma medro na so udo nipa ninti no eya na untimi ere mfi no prekope eye kakra ai breaking heart ba oni obesun response e be di 1 year na kra no o hwehwe nipa na maka na be ma we kra na medi na chi ana ba we na medi na chi ebusia yenkotie dia the real woman ano wankasa e kan ya dodo na anim no as counselor Charlotte Dra odi nkranhye sem e maka na fo a yedure mu e wo 2022 emu and I'm over the two fast idea. You're broken heart because 2022 they are broken heart. No, it's very painful to lose somebody you love. But the best thing you can ever do is to recover and move on. Okay. Share. Semene would say, now won't pay me bioma. Hey, yeah, because I'm going to miss you. It's okay to cry. But it's okay to cry. But this thing is not going to destroy me because Abusiana me de sorry so dear. Kamia ye say ye nipa yinko ade ye koka asema ye na ye nhwe ya no papa ye na dachi bi ambebu ambo ye akoye se ne watuntosuo atofom na wasanso akose ukwohwehwe ntosuo na ode tekrema asanso afa ahye wanum enu de enti we babia frisesa wo tama note enso ebefra na chese wedi note ene tosuo na wo to go from na chese asam na wo kan no enya atofom awie your music industry mo Ghana ha no mo say ya ye maame mu maako mienu bi na won ginyoma baako bi a na mienu bi a ye ka se 21st century aba ye no so a baako eye makeup e ma anyumtini baako kra ka se makeup de na nka enye na nso na nse ye mu ha no mo say ne ye hu se anyumtini a na oku se makeup enye wonko heaven no ono ankasa de ne ho akogima ye say ne sire mama na ye frɛ no na ni pe ya mi ken eye wa agye nkwa na ama yen ende Dina Samoa. Na ise Dina Samoa slay e social media ye hwe makeup ne ntare a ohye de ono ankasa no osine 2021 ebusia ye kohwe video a trendy e social media so a waje ne se blue o se violet o no asantwe makeup na enwi ese wani ensa o kache ebusia ye kohwe video yi embrace here. Hi mommy. Hi my baby. You're looking stunning already. Thank you. This is blue on blue. This is pretty. Bundles on bundles. Show them, mommy. Yeah. Bundles on bundles. Just I'm afraid I rank out a D5. Show them. Ebusia meje de se wankasa ohu video a ya ma me Dina Samoa ayo slay na ekodu baabi ana ye ase na be dub se ye no na okasa tia makeup ene nyoma bi ana ye hyehye nyom ne nyanum nyontofo kra na wo ya na okasa tia no ye se no aye ne kra be kai se o December 2 just that time no na osua e wo Christo se de wanyi wa babre wa 99 akaba akopɛ no 200 and se de nani na abie papa ye se Christo so no enye niwa ana ye de som enye ya adwon so ana ye de som eye yakoma mu ana ye de som ebusia na magina so e de aka wo se wo pata de papa na papa de a enyi a wununuma embopo de na fo wani ekopie mu e na Tis Boutique and Cosmetic na the foundation a wo pa acha na de no so eye University Foundation omu na e ka ho bi ana oso masne e ma me de fila ebe so mu e wa Attention TV ma monhwa moniti